Danas u vladi nakon mjeseci pregovora napokon je potpisan kolektivni ugovor. S nama je jedan od članova, odnosno jedna od članova pregovaračkog tima, gospođa Spomenka Abevšek. Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli. Mogu li radnici odahnuti? Pa ja mislim da svi možemo odahnuti. Temeljni kolektivni ugovor danas smo potpisali sa Vladom Republike Hrvatske. Potpisali su ga, znači, kompletne javne službe. Ako me pitate da li je dobar, dobar je, jer da nije dobar, onda ni zdravstvo, ni socijalna skrb, ni znanost, ni kultura, ni srednje, ni osnovno školstvo danas ne bi to potpisali. Čeg ste se odrekli? Hoće li biti božićnice ove godine? Ne. Božićnice neće biti. Vi znate da Vlada Republike Hrvatske prije 6 mjeseci, znači javnim službama je najavila da bi nam zapravo uskratila božićnicu, regres i dar za djecu. Javne službe su tada rekli da ako bi se trebali odreći božićnice, da će to biti jednokratno odricanje, samo ovu godinu, i da mora biti strogo namjenski. Znači, mi smo se odrekli ove godine božićnice s tim da ono mora biti proslijeđeno u fond za nezaposlene. Ostale 2 godine mi imamo božićnicu i sva ona prava, ja ću reći preko 90% prava smo uspjeli sačuvati. Da li je to uspjeh? Da, jer apetiti su bili mnogo veći. Sa ove druge strane, normalno. Ko je više popuštao u ovim pregovorima sad zadnjim? Ko je više popuštao? Mislim da... Možemo li reći da je vuk sit i da su koze na broju? Ne bi tako. Pregovori to je nešto što iziskuje ozbiljnost jedne i druge strane. Jednostavno, kada sagledaš situaciju kakva je, jednostavno ne možeš govoriti, a pogotovo javni sektor, gdje su takve profesije gdje uvijek moraš imati osjećaja za onu drugu stranu, znači za onog drugog čovjeka koji je, na primjer, u položaju da dolazi raditi, ne dobiva plaću. Da imamo ovu cijelu kolonu nezaposlenih. Da imamo, znači, privatnike gdje zaposlenik ne može razmišljati o kolektivnom ugovoru, a kamo o božićnici. S obzirom da su naši kolektivni ugovori dobri bili do sad, znači ovo jednokratno, da tako kažem, oduzimanje, to je nešto što jednostavno sindikati javnih službi su rekli da, i to je nešto što smo pokušali pomognuti. To nije nekakav veliki novac. Kako ćemo biti sigurni da će taj novac od ovogodišnjih božićnica doista završiti u ovom fondu? Pa gledajte, Vlada Republike Hrvatske koja pristaje, a danas je upravo to pristala, potpisala je. Ja mislim da više ne možemo razgovarati da li ono što se potpisuje sa sindikatima, ono što se govori građanima, da nas neko vara, a najmanje Vlada. I ja pretpostavljam da je došlo vrijeme da i ova Vlada i sve vlade, kad nešto potpišu i kad je to namjenski, a ovo je namjenski, da to Vlada mora osigurati. Jer onda ona nije prevarila sindikate. Ne. Ona je onda prevarila građane. Ne sindikate. Drugi puta mi sigurno na to nećemo pristati. Koliko radnici mogu sada odahnuti, evo za kraj? Koliko vrijedi ovaj kolektivni ugovor? Ovaj kolektivni ugovor vrijedi 3 godine i ono što je bitno, mi smo još nešto dokazali. Vi znate da onaj zakon mora ići, mi tvrdimo u sindikatima, mora se provesti referendum. Mi smo dokazali, javne službe, da nismo sindikati koji koriste produženu primjenu. Mi smo prema Vladi u roku. Mi smo ga u roku potpisali, tako ćemo raditi sa granskim kolektivnim ugovorima i znači ne drži vodu. Mi smo dokaz da sindikati nisu neki koji kažu mi nećemo raditi, nas ne interesira kolektivni ugovor i mi ćemo koristiti produženu primjenu. Evo, upravo sindikati, zdravstvo, socijalna skrb, kultura, znanost, osnovno i srednje školstvo je dokazalo
da pregovaramo u rokovima, da pregovaramo da što manja prava izgubimo i da ćemo takvu primjenu imati i u granskim kolektivnim ugovorima. Ja se nadam da će radnici biti zadovoljni, barem iduće 3 godine, da neće doći do nekih većih... Da, ja moram reći, jedna vrlo bitna klauzula, jedan vrlo bitan članak. Ni ova vlada, ni buduća vlada ne može jednostrano ga prekinuti, a da ne pita sindikat. Ugovor je stvar dviju strana. Hvala vam lijepa. Uvijek. Na Hvala gostovanju. vama.